aba ediba AfricMedia so. Aha, yamahu ensema hodo a etwagu efa ya brabo mu ya setena mu ya man mu ani wiase afa na enwina. Na eya na wakai se obe click like and share. Na ye social media handles ni nyina so ye twagu e wo ho ni AfricMedia. Bomodi an se obe follow yan na wama unuan so afollowing. Na enema ani nsem a esisie no onso wanya bi na wahu se ne obebo wo bra esifa afa. Na enne amama nyina ka chire Empress Ann e na me ne wo etwetwe nkome. Enne ye ba be hu ensem a esisi. Na ani Nigeria movie actress your friend Annie Odebia Two-Face yire no e no de ni nsem abetu dwasem. Niku one no atena achejie na one be ma no tino be ma no ne mma miensa asan awo ansa na omo baba be ware ene one na wo emma mu mienu na enso no niku yi sorry ana one ne exisi aketima kepe ode emmofra no eye care of na one ne exisi apakoda eno nti wa bre na aware ni mu wa bridge o twem se abusuampo empese one no ebetena jie anase wo beji ne atomo enti esan se odo niku nti no abribia obo ne ho modin se obenye niema ebeso abusuane ni enso e kamia ye se be ma no sacrifice a oye nyina no ohu eno ena ene mini nua ba bi ewa ha oso no oba fefefe wa hu na obu say yes a lady die ono ena mene no eba ebetwetwe sankomi enti no enko ba bia bo modin ase obetena se na wahwe yen yetwa ye ho aba ye ba ye beto aso mesai ma wakwa aba ediba AfricMedia so ene dwumadi a yeka ho asem ene se emema anase emma a wo aware ase na wo x eye be ma o be ko wo x ho na wakwahwa wo ma no anase o de mofra no ebeba fie na oyire anso ahusa ne mofra no apomuden esifatie menua ba abuna e wa hanu ma mene no eba betwetwesa empumi oba nhema Pink lady pa. Me no one you ba him. Oh wa. I was watching pink. Mama say ai, me shia. Let us say, me adom now say. What 100 to. O dia mo fentie. Oh, we jai. Oh, me too my made. Wow. Na me nua ba. Ya hwe ne ekoso wo ye man mu ne ai xxx. E na baby mama. Me kwahwa me mma. Me kwasra me mma. Enam so memema no bebre na akwa no woni emmai maame akwakoye nie ensem fata na chese osan ne na koda bio we wana nyi nsem fofora sa adwenchebe na wo efa de di kan be de nchia be ma wahwefo nyinara na atwefo da was emema abankasama unim se yemfa nsa omo se yentu omo wu se yenyom de chese atoda ka ogina omo ho a lewe mbese I can't tell oh, Jane, oh, my brother, needs to say, we no mupu and no pacosi or chum pajwa. One croyan so nani pay, wouldn't they echo die and I will need and I will see yes, or your ex. Like our ex and so dear if I were next to him. What ex and found next to him? What pen and cow arena? And a BB and I echo my BB a BB. If you are now done a BB, never see quite a short to Sunny money because ex will be a woo power. So one pastor or ban in the catcher say, oh, me kosha me ba. No so akona project na toja ebeye wo da na. E me na so re mo say safo ba ku tumi bia puri ni na master key. Na mom say epono ba ko safo bebre tumi be bia ne de ebusuo. Aha. Moja na ewo mi mu na ebi na de na ebi ana. Ni nyina ye pe. E ya odi ankasa no e ya. Say wo ni obi a wo do no wo ho no. Na wo be hu echire no one oba afoforo na in the name of X. Me mpana no ana me kunu no now be ye ho xx ma me jao because soulmate na me penye hotspot na wa be cheche me enti x de wewu a mo ma weni aka wo me ne we de airdrop oh de sani san hunti ana wa ware obema warefo ana ya se obi ntoka wa enhye ne tamfo okay enti so far as wuti me de me aba be hu me busuafo abe ware me de na chese odome obi so wo hono a obe ware nso no ndo de na so no ma ho kwan say in the name of many we e wo ba enti me nko me ka kire yourself akola me bra bet na me chen fi after all only ma me ni hwe ye bi but akola me dey moja what advice say se wa ware na se wo kun wo
ni baby mama akola no onkofa no mfa no mbra fie simple enu ye better say obeye me kosra me ba me kosra exactly because if you love me love my dog so wo do me and wo so wo do me ba wo oba akro na ma ba be ware no e bia me ni obi godi akro na makọ fine e bi ka na wo oba ne kra sebe unwo da na wo de akola na e de aju ni kwala so de o mu ye nyankopon achede untumi mpo akola enti so far as am do wa finish wa ware oni de say for better for worse enti wait me akọ fine enye hwe fa akola ni breath okay na oba no so ye nhwe nkwala no oba ta because obi wo honom kra obehwe abontinsu yi ochina sa akola na woti ni share no e bi ko ba behwe wa chen oba wan kasa kara wa de wa chem na say yes social media yi na na so de enti media oba time bia metu ufu ukunu wakọ wo beebi age akola no hwe no sa wo de fani say oye obi keke e na wakọ akọ adapt no na forget say onu oba fofo bi na ekoye de ekowoye na hwe akola no se nyankopon wo nhirawa wo se mosini nso no eya na se eba se emema ne wo mantam asem no eya na edin pa because emema do wo mankasa na especially na ne ex ne ba na koye be ma no de ene me pacho ne Facebook opena sem pa enti wo ndi no ho agro wo mehu se wakoma wo ho no ese se o pese unya obi ni madoma wo se o hwe de anakoma pe na waye nakoma so ade ama okay so what I say enti mehu sa pele wo ndi no ho agro no me so mebo modien se mekire no odo so what I say na ma china eden abeme we ni beba ho so ka no ka ne ma me ka ni we fi no e wo mu se no matter what ntumi yi obi ma me adwen fi ni tiri da fa ho ni papa obeye no but o de ye wo nya mesu adwuma okay enti ya no se unse mostly no eya na ma ni bi nso twekra me kohwe me ba e na me ma ni bi nso twekra eye hardly say be ma na yere akose okwa akohwe ne ba exactly na me de me ma kan say kwa na kohwe wo so called baby mama okay in the name of me kohwe me ba enti no de no ne obi ne say sene say bibie ni mu dia ene wan pasa wa de akọ say atade bi ana say school fees bi awa de bako na me kona oba no de bibi shi utru na so ba no say o ma ne ba ne ma metena ho so nchen o meyende ene ese sika no ene mu mo ebuso ye betimi dia mo si ayetimi di bibia sende okay ifo oh there are so many DHL for crown no Okada riders dio ti say eduane kra yetimi di free kuma se ba ele nyame adom yenga na ha say so tenkran ha dia ene Uber any boat bibia ya sister it to me fashion ba me dey excuse we are in a technological world and na come on me new video journal sign me watakra de na wo kuma se meet me ma we eduane se she Hana ka chira o. Ohun so ya ka se me ni bi. En ka na fe no be excuse en ka se I say ni say David bibia everything is capable. If you na nanom na ye from say abojimi bi na krampo se be na omo adwen eye okay. Enti obema wo sie se wo ye wo ex no. Eni wo kwan krampo se wo kọ eni ni kọ ye bibi ka. So far as asa nkitahudie no ne sa atenka ne da so ho no. Wo ye de wo ye nipa. Over fall only weakness na so when you show opa be ka se megina bonti na se nsuo ton so a obefa abo obegina bonti daku bi ade na so de ho aba da so de bisi aso na no fe ko shi sawa ti ase enti no mempene da se mi kunu enko ne ex ho e bi ade se bia obeye without my notice na me ene de yo no na se me enso no so mi show mu a obechiri na e emergency so wo ho emergency na say akola no ojare instant ni ehia fada no ade asa o ma okunko o ba ka se pra twinti o ma okunko hospital mene ni nyina na ye beko mene nyina ya ba ma from montemo se me ma from afa ye nteme ma from afa nteme ma wa feel free se ade no kra I was sir se me mpa unya ode na ode ato se ni so but me de me kra wu yi me so mu ye fi se sisi am ebe kakraka obi betimi aba okunu o pachofa odi to me se keke right se me always just like that and so enne e was say ye hunu say ade na yekita no o kra no kra obi ji efiri se it wan so mu ye a we ne beba ho so no na kekra we ne beba ho so kra no ase wala ne ex asa ka wa bra mo internet de so far as afala ne yare emergency ayare sabia ho no enye doctor nko na te ho patient bebre wo minyu nya e be ko ne akwa hwa kwala no ochina ku bibi ba
meni me kunu na me ejina ho akwala ni school sam so sana me di kan ka cho me say if you love me love my dog enti say akwala no so an paso ye me ba san ka me hwe ni school so enti san so na so se ba ni sika sam ma mo wo yi de enye de na ta bra o man na nkasa mfa nko there be minim ni school minim be o school minim say oyare no yare so na ka emergency na sa hospital ko ni e be ko ho no okay sa school ho no so ye de man na sa be ka ma ni dia ko fie na so ko shia be ma sa niam no o ma wo chance so say me ma ni bebre na on pesa na yiri be hu ni niam mu bebre o be ka shop say it's my right me ba me na wo say me to atade na me amede ko me ameti say o betimi atade na wo kwa wantena whatever worry me no nko I have a right in your life. Okay. Because you see, and the two shall become one. Enti no to me enemy and far dream insusu asem ho anka wa me fra me say me mbra na ye ware. Enti na yesi su ne ma adwen su ne no oni ano ode kasa. Etira mienu ne ka bom. Na ede adwene ni nyansa ye den atu obi tiri. Enti to me kan chem say me ye wo yere. Enti me ni ano wo abra bom. De bi da ene ade na wo be ware me. Okay. To me kan chem say me ye wo yere. Sanya wanu abai de me ntwa so a obeti yamre ni na eti no last we eti me last da me kan say emema mo sori amode mo ma eye excuses e komo excess ho no nyina e toje mo a na munni botaye nti a mo sanko mechina ka ade a wetwi mu nso so de o sanko fa de we be say the fact say me primary school very renovated and say me san go back to primary dey bi wakoweni ma koweni ne mo ne di nko no omo ma ne nko wako wani na mu adi kono mo mu nimpo eya na abribia no mema mo hwese mo bakofo na mu nyai se ne mu twa wani hwe wachi no na wachi ne wo ho no fa na yeyi aka wo fa enti ko wani na ya kai wo se aye AfricMedia kai se wo be click like and share na wa hwe ya videos ni nyina ye nya de tumu pe na won saka na wa share nso mo bi nso enya bi ememe nyina ka chire ekuesi kapa empress na me ni udi enkomoi makra na kai se wo be bo ho ban